Kinumpirmara na ni Ms. Rowena Nicolas, the head nurse sa City Health Office, City Ciudad Tilawag, nga akreditado na ti opisina para iti pananggundaway dagiti kasapulan ti PhilHealth Consulta Package. Sigun kan ko na kalpasan na ti manon abulan apan ang validate UH Region 1 ket ananayen nga oray laeng yan iti sertifikasyon para iti panaka-aprobara ti nasa ongada. Batad na saan laeng at dagiti taga Syudad Tilawag ti mabalin na agpakonsultar iti City Health Office para iti panaka-i-refer da iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti Syudad ti Batak no diket pati dagiti taga Sabalipay a lugar. Inayon na nga da iti libre apakay transportan dagiti pasyente kaada iti duang ambulansya ken PTV iti nasa o nga opisina. Ti PhilHealth Consulta Package ti may sa serbisyo medikal nang nangruna kadagiti miyembro ti PhilHealth ang masapol na iti dumala na ti laboratorio. We are very much fortunate, ma'am, kasi it took us mga months for the preparation kasi ang motivate for the accreditation as requirement before the ipasa tayo. And yet, we were able to comply with all the requirements for PhilHealth. So nga, last week, that was Friday, we made a virtual key assessment naman with the regional office, PhilHealth regional office, tapos ang representative na from Lawag. Ang iminang validate the need na requirement at nakita damit amin na we were able to comply. So, pure nilang the certification na talagang ibaganda nga approved the Consulta Package accreditation and also with the certification. Nangyari, Idol Joan. Kasi di ba kisalita ka Barta ka na-idep mo dito cellphone ni Idol Joan. Daka mo pisi na nga ta or ana. Okay, calling, go. The commitment for the multimeter na the electronic medical record is one of the requirements. So, dapat talaga at the DJ proper referral system tayon. Pag outsource kang namin ma'am, referral system which is we identified Mariano Marcos Memorial Hospital kasi kompleto the iti gamit and DJ laboratory procedures na iso that napili nga pag-referral. And yet, sikunami, which is the consent PhilHealth staff, which is papi ang nagadayo dito referral hospital yo. Yan ko namin, we have vehicles na transport vehicle nga pangi-transferan tayo dito pasyente. Na kami nukat mangi tulod, kanyadan, na tapos handa marikatan, especially those who are not capable na at the transportation na. So, thanks God, thanks to City Health Office and Deputy pa ng ibang Pangulo ni Dr. Rodrigo Catcatan, iso talaga mangipupos kami for the accreditation. So, hindi umilit tilawag na mabalita na amin lang makadempilir. Well, uri umilit tilawag ma'am, teaching namin ma'am get first contact the patient as long as new nga patient nga umikada kami, mabalin mo nila tag-catering kasi naikan iti city, Lawag City 40,000 population kasi we have two accredited kami requirement lang dapat accredited med decision nga PhilHealth. So we get Dr. Rodrigo Catcatan can be Dr. Lim, our new rural health decision accredited at PhilHealth. Precious, Precious Lim, our rural health physician company so na appointaran. Ano sa gibo ka? Oo, kasi any kind of sickness basta may pa-consulta ito noon na masapol ti laboratory procedure, i-refer tayo sa the Mariano Marcos Memorial Hospital. So, wala na procedure pinag-enroll na registration ko lang. Oo. O may dakada kami, tapos, ada kami inform in the health na this is official, talaga nga DDP standard o sa Sarinda. And then, may daka niya for consultation, then, may dakan doktor, iso na ko di dyan, ma-i-register na doon kada kami. Kasi itugot damit ni TMGR da or PhilHealth ID da, isuno ka di dyan lang yung numbers da. Ma'am, akan lang, oh my God, pag yung application ang sumapalitan ka kanayan da, so kay China or at the registration? Awan, umay dala sa isinawan. No, di kita talagang masakit yan, needed na talaga ma-assess.
Tiya paset, tiya panagasarita ni Miss Rowena Nicolas sa T-Head Nurse, Residencial Office, City Ciudad, Tila. Umuna nga ma-accredit iti doktor sakbay ka DJ health facility kasakasya Idol Joanne. Owen, Idol Bernard. Oh, anat na yun mo? The TLCGH, Idol Bernard, kat haan pa nga accredited. So nga ti pa kayo endorsan no kandigiti. Hindi ka tumayda dito yung CH. Oh, kasjay. Owen, di pa ilaeng Batak City ti pa ka i-endorsan dan no Idol Bernard. No hospital level na DJ pasyente. Owen, dati Apo nagadayo manin. Apay nagbayag aya dati LCGH. Gapo pa lang kadigiti na mga problema na. Di kita ko matsulbaran da. Election to manin ni Idol Joanne. Owen, may simsim pa medkit din Idol Bernard. You're alright dati pan naka-validate na titi hospital tapnon no haanen pa yung umadayo dagiti taga. Oray pa yun dati ambulansya ako na siyempre di Pukat oras. at DJ ora mataktak ka. Apay may salang ti pasyente. Diba? Nagadumot nga pasyente. Apay may salat maitaray. Round the clock deta ambulansya. 24/7 deta Idol Joanne iso nga DJ kumapay ti pakataktakan nga mapangkat batake dapat naka plaster tayo dito ilawag kuman deta't arapaap tayo nga taga first district palaklaunay ti second district napaka quiet nila pero tignan mo naman hindi ko alam. Napaka-progressive. Health, education, agriculture, tourism, kaday sa amin in the second district. Pakairamanan ka digitay, alaman, pakakitaan ka digitay, digitay centenarians, digitay haligi ng bayan. Ano tawag na digisayin? Magawat Dadana Magdalena di ba o kit second district halos living treasure duwa dapay kay di Banna and Pinili halos second district lahat yung mga yan umapapal na kadigito yung achievements na in the second district actually tahimik lang sila pero tignan mo naman nakaplastar amin digito datay kumama dito kat first district tayo tagadtoy ti presidente anak ti presidente pay tagadtoy di ngamin Kita na maplastar to kumamo dagito yan. Dito nga problema nga umadayo tayo pa lang. Sayang naman Lawag City General Hospital naman yan, di ba? Parang parang Philippine General Hospital or PGH yan, Idol Joanne, di ba? Tay nako. Anyway, alasun or later at ag-upgrade to tinadakamat nga hospital. Amen. Okay, go ahead, Idol Joanne. Damag iti Ciudad Tilawag, Kadway 99.5 Bas Tilawag, Idol Joanne, istin tatapos. Thank you, Idol Joanne. Data health facts. IFM